Ithi happy birthday your majesty, lunwele luluze wena waphakathi. Sengishilo njalo ngingena ngephasi esihloko lapho khona ngithi Buyisela tandla wena waphakathi. Konke lokukhona la emhlabeni kuyabhadalelwa kude kwamahhala. Sihloko leso bekunene lengena ngaso kule nkulumo lengiphethe lamuhla. Buyisela tandla your majesty kude kwamahhala. Now Ngwenyama siyivile kanyenti ikhuluma ithi icela sipho sinye lokusipho lesikhulu lokusipho sekuthula. Sipho lesi liyaqala kudzala solo isicela eMaswatini. Ngithanda ukudumisa ke lokuthi eMaswati adhere to their majesty, akulalele lokho ayivile Ingwenyama esicelweni sayo, ayipha leso sipho leso. Kuyavakala ngetulu kweminyaka lenge-30 eMaswati Solomane ayayipha lesi Ingwenyama lesicelo sayo lesipho sayo sekuthula. Manje ke sesikhathi lapho khona ngiphakamisa lesihloko ngithi Buyisela tandla wena waphakathi. Ngalesi kuloku ngiqonze kuveta lokuthi kude loku kwamahhala lamhlabeni konke lokukhona uyakujulukela. Into lechamuke yamahhala isheshe ilahleke futhi ayivami nekuthi uyiconsider noma ke uyivaluishe because into yamahhala. So kuze lokuthula lokucelwa Ingwenyama kube meaningful nakuyo, kufanele ukuthi Ingwenyama ikusebentele noma ke ikujulukele noma ke ibuyisele tandla eMaswatini. Lokho kutawubese kuyaveta lokuthi Ingwenyama yaku appreciate lokuthula lekunikwa ngeMaswati kuyavakala. So ngitewethula leso sicelo leso ukuthi Buyisela tandla wena waphakathi esiveni seMaswati. Now sengishilo ngathi lamhlabeni easy come iba easy go. Lokuthula lokufuna Ingwenyama kuthula lokupermanent. Kuze ke lokuthula kube permanent kukhona tigaba lefuna Ingwenyama yendlule kuto nayo ibuyisela emuva back kutoba meaningful lokuthula mayikuthola kutoba appreciated nayo ikubone ukuthi lokuthula kunevalue ngoba ikusebentele. Kodwa nayita kuthola mahhala Ingwenyama lokuthula ingeke yakubona ukuthi kunevalue kuyavakala. Now kuze eMaswati lamanyenti kanye nayo Ingwenyama ingive kahle ingivisise. Ake sisuke emagonzo siyothatha lenkulumo eBhayibhelini ngoba ngingumprofeti tindvo ngitithathisa evini laNkulunkulu. Now ugijima lapha encwadzini yaJohane, ugijima lapha esahlukweni se-20 lapho sithola Jesu emva kwekuvuka kwakhe uqhamuka kubafundi bakhe ubathola bathi khinyele endlini ngekwesaba banhlalu labafundi baJesu badungekile bede kuthula kuyavakala. Uthi nakafika Jesu kubo uthi kuthula akube nani, peace be with you noma ke shalom. Uthi akube nekuthula kubo. Uyakhuluma nabo nje uyabona lokuthi kude kuthula kulabantu. Uphinza uyaphinza kwesibili uthi kuthula akube nani kuyavakala. Kuthula akube nani, shalom, peace be with you. But noma sashilo kwesibili so uyababona labantu bede kuthula. Uze wenda info noma ke uze ke manje uyakukhokhela lokuthula. Ukukhokhela ngani? Lithi live laNkulunkulu wase uyabaphefumulela uthi kubo yemukelani moya longcwele. Emva kwaloko bafundi bakhe baba nalokuthula ingakho babe sebayavula neminyango sebaphuma bamba bawushumayela live laNkulunkulu. Kanti kube akendanga Jesu ukuthi naye athi hamba sandla ngabe nabo abamphanga lokuthula sebayampha ke lokuthula ngoba nabo so ubaphe something, ubaphe into le-valuable, ubaphe moya longcwele wathi yemukelani moya. Lapha ke kuthula ke kuyi-two way. Shothi kufanele omunye akhiphe esandla nalomunye akhiphe esandla diphambane le tandla kungaqhamuki nganhlanye lokuthula. Kufanele kube nento lesukako iyogwedla lokuthula lapha kuyavakala. Naye kugwedla ke lokuthula sekuyaqhamuka ke lokuthula sekuyeda ngoba sengibekisile ngaJesu. Jesu wathi wakusho lokuthula kwaba kabili wangakutholi wase uthi uyabaphefumulela. Lokubaphefumulela so uyabapha sipho
uyendlula-ke uthi semukeleni lesipho lesingumoya loyingcwele, kuyavakala ngemagama lawo laqhamuka kuJesu. Now siyabuya-ke sithi nathi ingwenyama ake isiphefumulele, ake seyikhiphe esandla ingwenyama ilule esandla, sekube netinto letentako specifically igwedle lokuthula. Uyabona mos, i-unlock lokuthula, angathi ngingasebenzisa liphi iligama, kodwa nje loku unlocka lokuthula ake kube nento leti ayisebenzisa ingwenyama kusi-unlocka size sitoyinika lokuthula. Kuyavakala njengoba sengibekishile ngaJesu, bafunzi bakhe base baba moya munye, kwaphela lokungevani noma-ke lokwesaba lokubandlandlalo kwase kuyaphela. Le peace lebekayifuna wase uyayithola, base bayaphuma-ke manje in return sebayoshubayela livangeli. Uyayibona manje lento nathi kuze-ke le return yalokuthula kufanele kube nento la yendako ingwenyama leti awufike iprovoke lokuthula, iku-unlocke, provoka kuthula wena phakathi lamaswati atobese ayakunika-ke lokuthula. Sengiyibekile lento ukuthi isiBhayibheli lento wacela kahle wena uhambe enyathelweni taJesu, mane la isele khona awukasiphefumuleli lesive sakho, phefumulela-ke lesive sakho wena waphakathi. Akube khona nje tinto letingumgezanhlitiyo, letingumgezangqondo, leti tawufike tigezela lamaswati ajabula enhlitiyweni tawo leqhamuka engwenyameni. Kuyavakala. Now ngicela nje kwenta lesinye saletibonele lengasenda ingwenyama, lengasenda njenganyalo sibonile ukuthi kunehlobo letimbili tebantu. Kunebantu labashonile labakulehlangothi lesingalibita sithi bedemocracy, masicoshamile singathi mavukela mbuso. Kunebantu abangalapha, labo bantu labo bengwenyama benkosi bayadzinga ukuthi inkosi ibacompensate nabo. Ngekuba compensate ibanqembetele akusho ukuthi ivuma licala ukuthi ngiyo leyende sehlakalo, kodwa ithi ngithatha le responsibility njengemtali nenhloko yelive, ngiyanisita ngikhalela labatali noma-ke leyo mindeni ngiyayicompensate, ngiyayiphotisa emanxeba, kuloko lokwendeka. Noma ngabe kuncane kangakanani, sithi Swati yonke insipho iyawasha, yonke ipheni iyabhala. Lokuthi nje kuqhamuka engwenyameni, ithi ingwenyama hayibo bekunene maluju kuloko lokwendeka, naku lokuncane sendweni khotha la ngiyabuya. Kukhulu kakhulu lokho ngoba kunalesimo lesithi kubuya engwenyameni. Ingwenyama iprovoka kuthula, kutawuba khona-ke kuthula. Number 2, kunalaba emaswati lalandzela ingwenyama, lashiselwe imithi yawo. Ngenxa yabani? Ngenxa yokuthi alandzela ingwenyama ashiselwa ngilaba labathi niyilandzelelani nile ngwenyama. Nabo labo bengwenyama phela baze baluza tinto tabo letijulile ngenxa yokuthanda ingwenyama. Ayisukume phela ingwenyama ithi bekunene, hayi Nkosi yami ngiyabonga lolu thando lolungaka leninginika lona, ningithanza nize ninikele ngetimpilo tenu, awuthi nginigeze nami inhlitiyo. Ithi nje ibaphothise emanxeba ingwenyama, ikhiphe lengakukhipha, ibathulise labantu laba, ibanxembetele labantu laba. Kuphumo specifically engwenyameni, kubheke lapho. Le title nje ukuthi kubuye engwenyameni sekukhulu kakhulu, noma ngabe kungakanani. Athi emashangani nakaserenkini lawa lathi Mbumbuthe, niyaqela Nkosi yami, athi kumbezuka ntabonga, kumbesheleni ntabonga. Nalawo maswati-ke atawubonga noma ngabe yini, lokuthi nje ngoba siyathi ukuthi yonke ipheni iyabhala. Kuyavakala. Sicelo-ke leso ngekwenta njalo engwenyameni iprovoka lokuthula-ke manje itakubona ukuthi ngikusebentela. Itathi noma ihleti ibuka kuthula even, ithi lokuthula lokhu ngikusebentela. Kodwa na itawubinza nje ingwenyama ingendi lutho to provoke and unlock lokuthula, ngeke kubone